Yesu ashimwe. Intumbero y'ubwiza bw'Imana si spectacle, sagakino, si ibintu gusa vya decoration, siko. Ariko ubwiza bw'Imana iyo buri mu buzima bwacu bitwibutsa yuko mu byo turimo vyose hariho Imana ihari, mu buryo bwo kudushoboza, mu buryo bwo kutugwanirira, mu buryo bwo kutuzigama, mu buryo bwo kuzana protection mu buzima bwacu. Haleluya. Mu buryo twizera ngo ubu bwiza bw'Imana ko buhari, ibintu birakemuka. Yesu ashimwe cyane. Ubwiza bw'Imana igihe cyose bwaza, Israeli baramenya ngo ntidushobora kugenda imbere, ntidushobora kwicara tutabonye ubwiza bw'Imana. Iyo ubwiza bw'Imana umaze gusobanukirwa icari cyo mu buzima bwawe, ukabwizera ukabwitega, bucika kimwe mu bimenyetso mu buzima bwawe ugenda wubakira ko. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Ndasenga uno munsi muri kino gitondo ngo iri jambo uryumve kandi uryakire. Muri uyu mwaka Imana igaragaza ubwiza bwayo mu rugendo rwawe. Yesu ashimwe cyane.